isaha ya saa 9 muri risa mujyi hagati ya saa 9 na saa 12 z'ubuca kugira ngo twuguruze ikirere cyiza ku buzima bwacu bw'abana bawe. Tuje imbere yawe kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 26 uku kwezi kwa mbere nzero umwaka wa 2026 kugira ngo tugushimire ko nawe utugirira neza ukaduhora ku bitugu ngo dutabare. Waravuze ngo isanduku yawe iziremera ibitugu byacu, niko wabwiye umunyisirayeli, kandi nicyo cyamufashije kujabuka Yorodani. Kwari ukugira ngo Mukama ntihakagire ikindi kintu na kimwe kiremereza umutima wo kwishimiye kiretse kubaha itegeko ryawe. Warabihishyuriye, none rero nyaguhora ku ngoma turakubashe. Hari igihe wigeze kuburanya ubwoko bwawe uravuga ngo narabyutse mu muturuturu ngo ndabe ko hari n'umwe yazindukiye gutaka ubutungane ndamubura, ngo maze ukuboko kwanje ndagusubiza inyuma. Mukama uyu munsi ububasha bwawe ntubusubize inyuma, impuhwe zawe ntuzisubize inyuma, urukundo rwawe nturusubize inyuma. Igikundiro tugufise ko nikigira agaciro nzobukoze. Duhabwe imigisha yawe kuko twaje kuguteramira ku bw'ijambo ryawe. Iyi saa 9 umukristo yahise mwirizamu agahitamo iki gicaniro cy'ubutabazi. Ntukemere ko arenganywa, ntukemere ko atakaza umuntu. Tego gutsi Mukama ugusenga kwacu. Benshi muri twebwe turabarushwa kubera impamvu zitandukanye, turabakene. Turakeneye ubutungane bwawe, turakeneye amahoro yawe, turakeneye ubwiza bwawe, turakeneye igikundiro kiva kuri wewe, turakeneye ubwenge, turakeneye ubwitonzi, turakeneye ubumenyi nyabwo, turakeneye ibyiza, turakeneye amahoro, turakeneye ibyishimo. Turashaka kongereza ibyizigiro. Nyaguhora ku ngoma Uwiteka mubyeyi rukundo kigongwe, zigama umutima wanje, uzigame umutima w'umwana wawe. Duhuriye muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, n'abandi bose baza canke baso byumva hanyuma. Erega turabayoboke bawe Papa, erega turabakozi bawe Papa, erega turabana bawe Papa. Ewe Mana yanje, urokoreje umusabyi wawe, urokore aba bana bawe bari kuri iki gicaniro c'intava muri uyu muvukano wa Studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Bungabunga ubuzima bwacu kuko turakwisigiye. Rokora, obohora amagara yacu kuko turakwishimiye. Ngirira impuhwe nyakugira, ngirira impuhwe nyaguhora ku ngoma, ngirira impuhwe nyakugira umugisha w'uko ubwoko bwawe twese twakwishikana ko. Ngirira impuhwe nyene ijuru n'isi, ngirira impuhwe ubutungane bwacu, ngirira impuhwe gahimbare kanje, ngirira impuhwe rwose abana bawe imitwaro yawe bazanye uyibakirire. Niwe ndiko ndatabaza, niwe niriwe nabaza, niwe nzinduye nabaza, ni wowe rija kurenga ntabaza. Nezereza umushaho umusabyi wawe, unezereze umutima w'abayoboke bawe, uduhe icyo turiko turagusaba
umwe wese mu cyubahiro ciwe. Erega Mukama ndakirukije umushaha wanje ndawerekeje kuri wewe, kuko uri umuhanyi wanje, uri umukunzi wanje, uri umwisigirwa wanje. Ndagukunda, ndakwemera, ndakwishimiye, ndakwizigiye, ndakwiyeguriye, ndaguhishuriye akari ku mutima wanje. Ni wowe nshambanirwa, ni wowe nshaka nta wundi shaka, ni wowe nkeneye nta wundi nkeneye. Musabye wa musara bwego nta mumarayika wanemeye kujana nawe, nuze tugendane, wowe ushoboye ushira ku murongo w'ubwoko bwawe. Mukama ni wowe ushoboye gutunganya iki gicaniro cy'intama. Mukama ni wowe ushoboye kugira neza, ukagira neza umutima wose bivanye n'ubutabazi ukeneye. None rero uyu mushaha irurukije uhesha umugisha, utabara ubwoko bwawe ubyutse kugutakambira. Abatatse ngo bakire indwara bakire, abatatse ngo babohoke babohoke, abatatse ngo batabagwe batabagwe, abatatse ngo bahigwe bahigwe, abatatse ngo batsinde batsinde, abatatse ngo baburanirwe baburanirwe, abatatse ngo bahabwe urubyaro baruhabwe, abatatse ngo bahabwe akazi, impapuro zibaha uburenganzira bwo gupagasa. Ibyo byose Mukama bikorera ubuntu bwawe. Erega wowe Mukama uri mwiza cyane rwose, ndagukunda kuko ufise ikigongwe kidashira, ugira ubuntu bwinshi abantu bose bagutabaza. Nutega ugutwi Mukama iki gisabisho canje nyabworo, gishingiye kugusaba amahoro, gishingiye kugusaba imbabazi, gishingiye kugusaba ubwenge n'ubwitonzi kuri twebwe twese ubwoko bwawe. Niwumvirize ijwi ryanje ririko riragutakambira nyaguhora ku ngoma. Ndiko ndagutabaza kuko nagiye mbona kenshi iyo ngutabaje ndi mu marushwa uranyishurana umutima w'ubuke. Uri Imana kandi ubundi bumana bwose uraburengeye, urabusumba, usumba za Dagoni, usumba za Kiranga, usumba za Moabu, usumba za Tamuzi, usumba ubumana bwinshi bwose, usumba za Shere, usumba za Bahari. Umwana nta nimwe musa, uri umuhanyi w'ubugingo, uri umuhanyi w'ubuzima, uri umukiza w'indwara, ibibazo, ibisuzuguro n'akavuyo. Nukuri Mukama ndagushimiye kuko nta kindi gikorwa cy'umwana w'umuntu cyangwa cy'iyindi mpwemu cyangwa cy'uwundi mwuka cyangwa cy'akandi kamana na kimwe gisa n'umurimo wawe. Kanatsinda ni wowe wampaye kuba ndiko ndavuga, ni wowe waduhaye kuba turiko turagusenga, tutabihawe na mutima w'umwiranda ryo tubera iby'imfa gusa. Erega Mukama ndabizi neza ko amakungu yose waremye agiye kukugarukako, akagaruka ari ubutungane, akagaruka mu rukundo, akagaruka mu ruhongore. Ndabizi ko abami benshi bagiye gukubita ibipfukamiro hasi imbere yawe, kuko uriko uratunganya neza isi uhereye ku kiremwa muntu ushika n'ibindi byose. Ndabizi ko tugiye kurinaza izina ryawe atagasembwa. Nkakuri mukuru nyaguhora ku ngoma, ukora ibitangaza n'ubu uriko urabikora. Ni wowe musore Imana, ni wowe musore umukiza, ni wowe musore umurengezi, ni wowe musore umutabazi, ni wowe musa uri nyene ibyiza, ibyishimo n'ibyiringiro. Dawa twese byagiye mu ijuru, ndakwingiza unyigishe, wongere wigishe ubwoko bwawe inzira zawe, uko twozigenderamwo tukama mu kuri kwawe. Tekanya umutima wanje n'umutima w'umwana wawe, uyu mutima w'uyu mugabo, uyu mutima w'uyu mugore, uyu mutima w'umusore, uyu mutima w'uyu mwigeme, uyu mutima w'uyu mutware, uyu mutima w'uyu mutwaro. Utekanye Mukama, twese twubahe izina ryawe.
ndashaka kutwubakamo intahe ku buryo tuzahagurukira kugukengurukira n'imitima yacu yose, hari ubuhamya bw'ikintu kigaragara wakoze kanatsinda ibyo wakoze no kuduha umwuka w'abazima biri hejuru y'ibindi byose. None muhanyi, none mana yanje, ndakwemereye ko nzaba nkuninahaza, ndakwemereye ko uyu munsi mpagurukiye kuninaharisha imirimo izina ryawe ryeranda, kandi ubuntu bwawe ugira ni bwinshi. Ongera ubudusesekarize ko, ongera ukora ubuzima bwacu, ongera ubuhora ababoshe, ongera uhurira indushi, ongera udukuri bwina mu kuzimu, udukuri bwina mu bukene, udukuri bwina mu cyankiro, udukuri bwina mu birozi, udukuri bwina mu kutagira ubwenge, udukuri bwina mu bushakazi, udukuri bwina mu bube gito, udukuri bwina mu bunebwe, udukuri bwina mu bisuzuguriro, udukuri bwina mu bugumba, udukuri bwina mu ruzererezi. Dukureyo papa, dukureyo papa, dukureyo duheze tuninahaze izina ryawe na naryo, nk'akubuntu bwiwe tugira ni bwinshi. Ongera udukureyo, ongera udukureyo, ongera udukureyo, dukureyo habi, dukureyo mu bukene, dukureyo mu nzara, dukureyo mu kugenda gusa, dukureyo mu mibabaro, dukureyo mu gahinda. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana ikiza, uri Imana itabara, uri Imana nemera, uri Imana senga, uri se umwami wa Yesu Kristo, uri Imana mutabazi. Abishima nabo duhagurukira wene nzobyemera. Igihe hari cy'ababisha bariko baraha ubuzima bwacu, nibatsindwe, nibahonywe, nibateshwe bate, kandi abo bose badashaka kubona ubwisha bwawe bugaragara mu bana b'Imana nibasenywe. Erega wowe Mukama uri Imana yimuwe n'imbabazi, ntukazishavu, wuzuye ubuntu n'ukuri, wuzuye urukundo n'ubutungane. Nuhindukire ungirire impuhwe, uhindukire ungirire urukundo, uhindukire unyereke ubwiza bwawe, uhindukire umubukomezi bwawe, ubeje umusuku wawe, ukize umuhungu w'incereke yawe, ukize umukobwa w'incereke yawe, ukize umwana wawe yabohorewe mu maraso ya Kristo. Nunyereke ikimenyetso cy'ubwiza bwawe Mukama, wuzuze inaba abana bawe ndiko ndabasengera, abasi babo bwabo bukene, yaba amadeni, bwabo bugumba, cyaba icyankiro, yaba imibabaro, kwaba gutabwa, uguhangayika, kunarizwa n'amafagitire, uburwayi butandukanye, indwara z'amayobera, abarozi babijukiye, ababatungire ko amajambo mabi, mu izina rya Yesu Kristo nibabohoke, maze ababateze babone kumaramara, kuko ari wowe Mukama utabara abagutabaje bose, kandi ukagira neza abaguhungiye ko, naje ukabugiye kumumurisha ibimenyetso n'ibitangaza ugiye gukorera abana bawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo natwe ibyiza byose bikomoka iwawe ku buzima bwa twebwe ubwoko bwawe. Amen, amen, aleluya. Imana iduhe umugisha. Bakundwa b'Umukama, Imana iduhe umugisha. Bakundwa b'Umukama, Imana idutetsure. Bakundwa b'Umukama, Imana iduhe umunezero. Bakundwa b'Umukama, Imana iduhe ibyiza, iduhe ibyishimo, iturinde kubabara, itwagurire imbibe, idutera iteka kandi iduteturire mu makuba y'ubwoko bwose, kuko turi basamuragwa. Muhumure tujye gusenga ngo Imana idutabare. Amina. Tugire Kristo, tugire Kristo. Negereye intebe yawe, nzanye ibimazi by'amashimwe, nkuririmbira indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro. Ni wewe ubereye gushimwa, wiwaremye isi n'ijuru, niwagira icyubahiro, we muhanyi
nzamashima wewe. Imana iyo muremye w'ubuzima dufise ihabwa icyubahiro mu buzima bwacu. Amen. Nuko rero ndabaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 z'ubuca, n'izamu ryo guhindurirwa izina. Iri zamu rero barihisemwo sibyo n'abandi baza barivumba, kuko hari abataba barihisemwo mugabo babona titre bagaca baza kurira. Ariko nongere ndababwiye nimube intagondwa, nimube victime, no nimube abatagonda ibitugu, oya, ahubwo ni mworohe. Nubona wacerewe ku izamu ryawe ukabona irindi zamu rije, uryakire ribi ryawe kuko uri umwana w'umunsi. Nk'ubu izamu ry'ubwa mbere ryabaye igisengesho gusa, nta nyigisho yabayeho. Mugirire ijya kugira isengesho rigire n'inyigisho. Twigisha kuki ngoma mbaye inyigisho zishingiye kuri Bibiliya zishobora gufasha umukristo cyangwa umukristo uwo ari we wese gusaba Imana ubutabazi. Kubera iki? Kuko kwezi turiko turasozera n'ukwezi kuri mu bisanga bihishije. Ubundi uku kwezi kwitiriwe Ruben, kandi mwibuke ko Ruben yari umuhungu w'imfura ubusibura bwa Yakobo. Hariho ariko tugomba kwitandukanya nayo, hariho ariko tugomba gutandukanya n'ubuzima bwacu, hariho ariko tugomba gutandukanya n'imibereho yacu. Iyo ariko turayisanga mu gitabo cy'Amamuko cyangwa Itanguriro ikigabane cya kangahe cya 49 31:6 cya 49 yes sije 49. Ariko ngo Yakobo ayisagira abahungu biwe 12. Umurongo wa mbere ngo Yakobo ahamagara abahungu biwe ababwira ati nimukoranire hamwe ndababwira ibizobashikira mu minsi iri imbere. Mugabo Yakobo yagize imirimo myinshi mugabo agatunganya Imana yamuhaye gutunganiza kuri isi, kuko ubwiza bwacu buzogaragarira mu busaza bwacu. Yashaje yerekwa ahanura. Ndababwira ibizobashikira mu minsi iri imbere. Iri jambo ndababwira ibizobashikira mu minsi iri imbere riradutsikamira muri uku kwezi kwa mbere, ariko nimubimenye riradutsikamira. Ubu ngubu ari abantu itariki imwe baraye bashengeye 2, 3, 4, 5. Ndi kuganira n'abantu mwisigiye ko muriho bano uvuga ngo mbega uri kumbwira igejo bonazi ko nzohagera yaba nandi ari mu bahigejeje nari kugira imwe zo kubikubwira. Muga kukiya hakugejeje atagituririra, ariko ishima imbabazi igazishima ikagira impuhwe nyinshi n'ukuntu bwishi namubwije bikubeko tuzohagera. Ndabwira ibizobashikira mu minsi iri imbere. Uku kwezi kwa kabiri ruhuma tugomba kwinjira mu masika iminsi 6 yonyine. Nta wundi wa mbere usigaye muri uku kwezi kwa mbere. N'umunsi n'ukwezi kukwitondeko. Kubera iki? Kuburirwa gufise ibigutsikamiye kandi bihishije. Kuko Ruben yari ubuzibura bwa Yakobo, mugabo yarafise umutego wo kuzogira kazoza keza. Kwa kazoza keza karakomoka mu ijambo se yatwi. Ninacho cyatumye Efraimu na Manase umurage wa se wabo Yosefu batawugabanije na kwicara, ngo bameze ngo nk'ishiga nk'ifuru botsa n'imikate, ngo mwene yasize yicana, ariko umusuku yasize ngo azoza aregenyeza zarakaragu ntiyabikora. Uwo mukate nawe wuriye naco wamatsi, ngo Efraimu warambabaje. Ngo uruhande rumwe warasigiye urundi ruhande ni washa. None hari ibiki igikangana, ngo Efraimu warambabaje. Kubera hari ijambo Yakobo yabatuye ko riri black rose. Yosefu basa n'abatabihurije ko abona umenga ararenganije mukuru ganje na muto. Bisigura ko
majambo twatugwa ko afite ububasha kuri twebwe ngo nababwire ibizobashikira mu misiri imbere. Iyi minsi 6 kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu nabategura inyigisho indwi zitaba ndende ziba ngufi kugira muzakire zishobora kugufasha kwakira, gusaba, guhurumbira, kurondera, kunyotegwa. Ndakunyotegwa. Kunyotegwa iki? Imbabazi z'Imana, ubutabazi bw'Imana. Atambabazi nta buzima, atabutabazi nta butunzi, atabutungane nabwira nta budahangarwa. Ibyo mubyumve oringa bisigaye n'urusaku. Niyo mpamvu murongo udufaranga umwana muto ukagira agahinda ukamenga impfu mureka kwera amakuta abona icyo yakojeje. Niyo mpamvu winjira mu rukundo ukavuga yapfuma reka kumusaba kuko yasizemo terase yo kumukunda kandi nari bumwiye yanaye yagiye. Niyo mpamvu ibyanyu bihora bisubira inyuma nk'ibirenge. Niyo mpamvu amaduka yanyu, imitsima yanyu, kwizera kwanyu bihora bisubira inyuma. Ndaje iyo turufu, ndaje uwo mutego, ndaje ako kazu ka mitego tugasenye mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo ndagasenye ku buzima bwanje, ndagasenyuye ku buzima bwanje, ndagasenyuye ku buzima bwanje, ndakararuye, ndagahoneje, ndagatikije, ndagasituye, ndagakuye. Ndubatsiki ihema ry'Uwiteka muri jewe. Kandi ubuzima bw'umwuka. Allo mani bamugisha arabakoranije nk'uko natwe dukoraniye kuri iki gicaniro cy'ubutabazi kandi kinava horinga ati nubishaka uratabagwa mari mukatyajyanya Imana ntugacanganikisha Imana. Kandi yindwi nindwa atari inyigisho ndende ku buryo bw'uko inyigisho nzori bisace ndagusa. Ayandi mazamu kiretse saa 12 gusoma ijambo ry'Imana ni kurotora indoto no kwatora imigisha jastonore izi sijoro. Mwaka waira twari dufise imisi 3 ya nyuma. Ubu umwaka wose tuzatugira imisi 6 ya nyuma isoze ukwezi. Kubera iki? Ni umwaka w'ibitangaza bireje n'ibitangaza. Kandi igitangaza nikiba ku muntu adafise umuntu ubuzima. Kandi umuntu ubuzima nushobora kuburonka witandukanije nimuwe cyane imbabazi z'Imana. Ndabwira ibizobashikira mu misiri imbere. Allo wewe waduhaye kuraranirwa utongera ingoga zugukora ninahaza. Shimwa rero Mana tuguhaye tongere tukuninaze. Shimagiza no kumushikanira ni mureke. Ninashaman ninashe ubu nimyakayo se ngwagerane mwumvirize bahungu ba Yakobo, mwumvirize Israeli ariwe so, Rubeni uri imfura yanjye. Niwe tukira tuvuge ko banisha ububasha bwanje n'ubuzibura ko bukomeza bwanje. Mwumva Rubeni abuziki imbaraga za Yakobo, ubutunzi bwa Yakobo, umunezero wa Yakobo, igishimo bya Yakobo byose ni Rubeni. Umunezero w'Imana, igishimo by'Imana, agahimbare k'Imana, umunezero wa Kristo, ubutware bwa Kristo, imbabazi za Kristo, ubutungane bwa Kristo, ubudahangarwa bwa byose kuko ari muri je. Yarabaye umuntu gararanga umusakura nk'umwuka. Mugabo aragomba umuntu ubuzima buri muri jewe anyishemo ashobore kumura ibitangaza. Anandukanye n'ubukenyuka, anandukanye n'ubugumba, anandukanye n'ubupfu, anandukanye n'ibyago ko byari byago. Nico siguro ngunengesere y'icyubahiro uzuye ububasha. Umeze nk'amazi aseguye. Okay? Byashe umutima w'abandi gukutabize kandi akoreja gukuda njya gukuruka. Mugabo umeze nk'amazi aseguye, so ashobora gusongwa mu bukari. Ashobora gukora ikintu cyose gukura ikizira. Amazi ashusha afise amateka menshi cyane ku buryo naravabo
yazike kubera ibifuta byo bahogereza kubisanga amazi ashushe biremera ariko badishe umeze nk'amazi asewe iyi ariko tugiye kugira amasengesho inyigisho n'amasengesho k'imisi 6 yo gukuraho iyi ariko nuzoruta abandi. Why not? Narabatanze kuvuga, nabatanze kumenya Kristo, nabatanze kwambaza amaraso ye, nabatanze kwakira Ukaristiya, nabatanze kwigisha ijambo ry'Imana, nabatanze kuronka diplome, nabatanze kuronka urugo, nabatanze kuvuga mugabo ntabwo ari ikintu na kimwe basumbije. Wabatanze kuvyara mugabo siwe uzotuma ubwambere sinawewe uzotunga ibihanga. Wabatanze kurongorwa mugasi uzobyara ngo yegse. Wabatanze gweza amashuri mugasi uzubaka ubwambere. Wabatanze kurugera mugasi uzo ariko tuzoruta abandi kuko wuriye ku buryamo bwa so wawe ugahumanya uburiri bwanje mu kubwurira. Bakundwa b'umukama niki Ruben yazize? Ruben yazize kuko yarafise ikintu yakoze atari uruhinja atagikoreshejwe cyangwa yagikoreshwa n'ibicura ko nituzi ko biruha atoba yaragishiki atoba yaramutsinze ati burya wone cyo dupfana narongowe na so mugabo natanzwe na Rakere ntabwo ari nyokore yananze sindi ncoreke nyoko wawe hari gihagenze gusarigagize ngico Ruben yakoze nkikosa nuko yurira uburiri bwasa kore uburiri bwaso niki yaturiko turamwishwe cy'uwanuza uburiri kirasigura karuko ku mutima burya Ruben yegome koko yasambanye mugabo mukindi muri nijambo yari yacakiti cy'ugingo. Ruben yagize ikosa ridasanzwe mubyibuka ko werutse twagize icyo kiganiro no guharuka giti cy'ubugingo kirya ntabwo ari ubusambanyi ko mutere ni gukora buri kintu kimwe cyose ushingiye kunezeza irari rya wirengaga itegeko ry'Uwiteka bisigura si ubusambanyi gusa no niremena n'ubukunzi bw'inda n'ubunebwe n'iki byose maneganira mu migani abafise amayikutere ya mutima mweranda nibo bo gusobanukirwa kandi nabo umwe cyangwa babiri barahagije ariko natwe dutega amatwi icyo mutima yagira amayikresiya y'uno munsi bwadushobora guhabwa ubwo butabazi duhiga kandi bikuru byumva n'umugisha kuri mwebwe. Rosina niba turiko twinjira muri izamu rya saa 9 nawaje ko niwe twari duteramanye nawaza nimbwira ikintu ni amajambo nk'atandatu cyangwa 5 woshobora kubwira Imana ikagusesekariza ku bubasha bwayo bidasabye ikindi kintu na kimwe. Avuga ngo novuga ubwiza bwayo ndavuga ni kuvuga ubwiza bwayo ni byinshi kuvuga ko yaremye ibiti n'ubwiza bwayo ko yaremye ibiyaga n'ubwiza bwayo ko ari umwungere wawe n'ubwiza bwayo mugabo mbwira ndavuga nifata ko Imana ari umusheri wawe winjiranye mu rukundo nikiye kintu wumva wokora ubanashaka kera byari bisaba abahungu ngona abakobwa n'abafite imito mirenze nikiye kintu wayibwira kugivuga ati ndarekoye niyo munyu bavuga ati kuvuga cyo mbwira ngo kuvuga ngo Imana ngo ndagukunda ngo kuko nawe wamunze muje no vumenga yabikoza ndabwira abakristo benshi basingira amakosa nibabimenye aho ati Imana ko nagusenze ariko ntunyishyuye niko berike. Ubundi iyo tuje gusenga Imana icyo twita kuyiramya kuvuga ubwiza bwayo ni byiza mugabo ubwiza bwayo hari igaranya ari byiza bitatugeraho hari igituma rero ibyo byiza yaremye bitatugera ko byo tugerako kuko birumvikana ko Ruben ari ibintu yari yaragenewe ibi Yakobo yaramuhanye ari gusonga biyesime ngo ibintu gusonga biyesime hari amajambo hari ikiganiro hari amasengesho ko dusenga nituba turiko turasenga na tuba turi kuganira n'Uwiteka databuja n'Uwiteka Imana musumba byose Imana mushobora byose Imana semwe mu Yesu Kristo Imana umubyeyi wacu kuko yaravuze ngo ngiye kwa data ari we so mu bikorwa by'abatunganiwe Kristo Yesu niwe yavuze so nidukokwa n'isoni zo kubivuga Imana ibabarire rwose kandi nezereze rwose nukuvuga Ruben ari byarafise Simeon, Levi, Yuda, Badani, Nefutali, Zabuloni bande batari bafise okay mugabe gafise ayo ariko ije kubishibanganya
iyo ariko ikomoka ku giti, ikomoka ku ijeke yite yurira uburiri bwasi yibaza ko atababimenye. Umwuka w'Imana yabenye, Imana yabibonye, kuko nta namwe bigaragara ko Yakobo yigeze yaduka ngo agire ngo abwire ngo abana banyu ngo mwabonye ibyo yakoreye, umwanya ibyo yagize ni no. Kandi si ukuvuga icyo gusa, na Yakobo murabona ko atanguye kaduka burya n'ururimi rwagobwe n'umumarayika w'Imana. Arabaticeceka, utamutaka igize utamuhezagira ariko yakotse. Imana ibaraho si cyari aribyo musaba, atawafashe mwasambanye, atawafashe mwarenze ibigo, atawafashe muri matsireranga, atawafashe muri madosharia, atawafashe muri ko muri isambanye, atawafashe muri ko murabitera soni, atawafashe muri ko muteza imidomo. Mutima wariyo kukunda mu mutima wariyo kutamukunda mugakanwa kakamugirwa mukunda. Imana ikaza aho marayika yore kwibyiza uko Yakobo yari karavugishwa mutima w'Imana yore kwibyiza, marayika ajejwe kubaho ibyiza n'ibitugereka. Tutandukane n'uku kwezi kwa mbere ngo winjire mu kwezi kwa ruhuma ugihumira mu byawe utekeye mu mutima wawe. Uri kudukoza isoni ngo cyagi cyane ni cyagize byawe, uri kuburi nawe. Reka mabwira akantu kamwe ndaje kubigisha, ni mwiga kubana n'Imana mukuri kwayo. Hari ibyaho utobwira patiri mugabasuka bibwira Imana, kubera ko nabuza gutera gupfuka mukabibwira Imana. Mutima w'Imana azokubwira ingene uvuga uti ndabivuga kuko nawe ukora cyabagirana, ndabivuga kuko ngirana. Urabe ikintu kigutegeke mu gusanga wabishoye, ariko tera intambwe ya mbere wihane mukuri no mu mutima ubwiza Imana ukuri ubuzima bwawe. Kuko uri uburyamo bwasoa, uburyamo ni kinakaruko ku mutima. Witeje kubikora uko ubyumva, witeje ki unezereza umubiri wawe, unezereza umutima. Umubiri ufise gahunda ibaye imyaka myinshi n'ijana 123 yawe nawe yawe, ariko umutima c'est pour l'éternité. Hariyo Imana Buddhism ijama z'Abahindi, sibyo mwana ko sibwigomana byinshi cyane. Hariyo mu gitabo cyabo ni nko kwa twebwe Bibiliya, mu gitabo cyabo kivuga ko Imana yabwiye umuntu nze bya Budi ya nguna twari igitabo kivuga Kristo umucunguzi wacu. Baravuga ngo iyo umuntu apfuye ngo acaja kuvukira mu kindi gihugu, ngo cyangwa agahinduka ikintu cyiza, ngo cyangwa akaba nk'imene cyangwa ishurwe ryiza, bivanye n'imyitwarire yagize kuri iyi si. Rimwe na rimwe ndiko ndasoma ibyo bitabo namahuramo ikintu kinyuzuza na Bibiliya nyeranda. Mwamukuramo ibibavuna je muramubinyuka, kuko mbona uburyo Kristo yadupfiriye akaza kuvuka, akavukira mu ndamubwiye Bikira Mariya, agacanganikisha benshi. Mugabo natwe tugora tuvuka kubwiwe, kuko ejo nibari anita musambanye n'ubusini anita umuvuga ubutumwa kandi yisobanuke mudacanganikirwa. Ibintu rero turamenya ko twebwe tubihaga kuri munsi. Pawulo yavuze ngo ikiyandikira Abatesalonika, twe twazutse kumwe na Yesu Kristo, turondera ibyiza by'ijuru, hamwe Kristo abyagiye iburyo bwa Data. Niyaseruka we buzima bwacu, teri mundu tumuhaye umva, tumushemeze tumwigine kubwiza yadukoreye. Niyaseruka muzikwa musi w'imergu yari yakoyanga akavukira muri Elizabeth. Zakariya umwana sanguka Imana baje kumucecekesha umuntu. Kandi Bibiliya ivuga cyane. Soma muri Luka, soma mu kigabane cyane.
mucemuza muri Matayo 11:12 ngo bari n'ubwenge nibumve afise amatwi yo kumva nibumve ngo niwe Eliya abwirizwa kuzogaruka mwe muri guharanira guhera mujana muri kurwaganya hagati yawe uryitongo rya mugenza utazi kufisa imetero zibiri zitarenga natwe nyene zifise garanti sigi imyaka yose hari abo twakuze bamwe umusore ko bararima bahubaka amashuri bijya mwigirisha ngo za ndomboro ya soro ngo bacagura amashinga yawe kaba muretse ibyo muri guharanira ni mubitsi nagagira ikintu na kimwe ukenyererako Imana ije gutabara iyi ariko niyo shaka dusenyure kandi umwuka w'Imana ngirire neza iyi ariko ndashaka tuyisenyure Lazine twasozere tuvuze ngo iyo ubwiye Imana nguri mwiza ubuvuzi ikintu usa n'uwabonye kubera ikindi runaka iyo ubwiye Imana ngura amahoro yanje ubuvuzi ikintu cyakubayemo niba udasenga muri escroquerie kama sengesho nayo y'ububeshi murayafise gasengera mu minezero y'abandi iga gusengera muri wewe usaba imbabazi udindiye ibiguru ucitse umugongo ndakunyotsewe ndaguhurumbira utu tujambo dukora ku mutima w'Imana mbese bivuze kubera iki namuhaye iki byagenze gute kuko hari ibintu byinshi Imana guhimfura babi nabeza duherega ubuntu bw'Imana imwe mu z'abazima si kenshi atatwe tuzikuye ko Imana izitwara hari inshuro nduze ma systeme yayo iba yabonye ikagushira nyuma y'uruhongore burya gukenyuka mwibaze ngo nikiba ari ikintu kije bukwe navuga ibyo bintu mwiga kubivuga kugira ngo mwitandukanye n'akayiseka kubera turashaka ubuzima bushasha turashaka imibereho mishasha turashaka gahimbare gashasha turashaka ubwiza bushasha turashaka ubwisigirwa bushasha turashaka ibyiza bishasha turashaka ukwemera kutayegayega turashaka ubudahangarwa buzima turashaka amahirwe mushasha turashaka uburinzi bushasha turashaka ubutunzi bushasha turashaka amagara mazima nabo bishaka igakubana n'Imana mukuri kwayo ndaje rero dukureho ariko kandi n'umunsi wa mbere tekanye umutima wanje Mukama meze nubaha izina ryawe uyu munsi wa mbere wo muri iyi minsi 6 igiye gusozera uku kwezi kwa mbere ko mu 2026 ndabasabe mwumve ko ubutabazi bw'Imana dufise kandi dukeneye n'umutima uciye bugufi Imana irumva isengesho rikomotse mu mutima uciye bugufi Rubeni yihagazeko namba turi kwa turi bwiza uzi kugendana n'ubugome bw'icecekere namba uziko turiko turi bwiza umutima wawe uri mwagahinda gakomoka kubibi wakorewe utarekuye nibibi wikoreye utasabye ku imbabazi ubanza usubiza inkota mu kubati turi mu minsi yo kwiyubaka andika muri agenda yawe ngo iminsi 6 yo kwiyubaka ni kubwira Imana iguha umuntu uzima icyo twita ubutabazi bw'Imana
tushobora kubikora, dushobora kubihabwa udafise umutima uciye bugufi, kubera Imana yumva isengesho riturutse ku mutima wicishije bugufi. Umutima umenetse kandi wicishije bugufi, Imana niyigera iwusuzugura. Iyo ni Zaburi ya 51 umurongo wa 17. Reka mbabwira akantu kamwe. Ubundi ntabwo biri ngombwa ko twigira intungane imbere y'Imana. Garagaza ubutungane mu kwamira ibyamwa abandi mu nyifato zawe. Iyo ubaye isura y'umuntu runaka, iyo ubaye umwigisha, muganga, garagaza ubutungane mu kwamira ibyamwa abandi, bahurumbira Imana yawe. Nganugera imbere y'Imana ubyumve neza ngo intege nke zawe urabwiza kuzibwira Imana. Nico Rubeni yabuze, niyo mpamvu ari Imana yafashe akanwa Yakobo. Ubundi narababwiye ko ibyaha dukora iyo duciye bugufi imbere y'Imana tukabisaba imbabazi, amaraso ya Kristo araza agafutanganya. Ni nacyo kizoba ku munsi w'imperuka. Nuvuga hazoza ikintu kimeze nka televiziyo. Telekomande iri mu kuboko k'Uwiteka, kandi telekomande izoba ifise Kristo kuko azoba yamaze kuva ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu Isaya 55 avuga ngo we wataye ukwemera nuheba inzira zawe, we ufise ubusamanyi ngwino usaba imbabazi, we ufise agahinda ngwino duhabwe agahimbare. Twese tiyegereze Umukama aratubabarira, kuko imbabazi ziwe zamaye ibihe byose. Muze turonere Umukama bigishoboka, muze tumwambaze akiri hafi. Gwishira ziwe zirenga igihumbi. Ikinesereza uburyo akoramo ntaca ku babyeyi batubyaye, ariko abwati banza uceceka azacagira ubwibone. Ngo ahubwo nk'uko ijuru n'isi bitandukanye, niko n'ibyumviro by'Imana bitandukanye n'ibyumviro byacu. Ngo kandi ngo nk'uko n'ubuhanuzi bwa Isaya 55, ngo nk'uko imvura ivuye hejuru iba ifise telekomande yayirungitse, ata muntu yobuza isi kuyakira. Naho mutega amabati mwishoni hasi, naho mutega ibipagaji bisiterane mwishoni hasi. Ngo niko ngo kandi nta n'uwagira uburenganzira bwo kuyibuza kumeresha ibyatsi. Abahabwa imbuto bazihabwa, abahabwa ibyo kurya babihabwa. Ngo niko atawubuza ijambo Imana yarungitse mu gutwi k'umuntu ko aryumvise rikora mu mutima wiwe, rikorera mu buzima bwiwe icyo Imana yarungitse gukora. So iri jambo n'ububasha, iri jambo ni imbaraga. Emera uciye bugufi, reka kwigira intungane, reka kwigira akanyarisha imbere y'Imana. Icyo cyatumye Kristo avuga wa mufarisayo kugira abasoma igishikana, yaravuze yabanje arivuga twe reka da je vuga je uri kuvuga ukunda Imana, vuga je uri kuvuga kunyotewe Imana. Ako n'akantu gashobora gufasha uyu munsi gusenga. Nongera ndabibira ibanga ndababwire yuko Kristo Yesu uwo musazi wafise telekomande, nuvuga nitakirenguka bazovuga ati atari yimereye ubuto bwe bugaragare, ibisokuru bigaragare rwose ibyo nagiye gukora bwawe n'ubunofunofu. Mana mbabarire rwose yo gucimba kwacu. Ega abana bubu ndabuze nsinzi nikibarisha kirori, twe twaracimba ku buryo bw'uko abaprefect cyangwa directeur wa secret feriye bari bakihari. Nogiye nkabasaba imbabazi kwiye ko twararwishije twebwe abaretsi bacu biranze. Abana bo bafite ubusamazi gusa kubera ama internet n'amatelefone n'abundi ahubwo ikiganiro ndetse kwa mu kadrese
twahora duhenda tukamucira ko n'amatara tumusaba imbabazi. Nikuvuga Kristo yazase telekomana bya bintu natura nkavuga amaraso ya Kristo mbohora imbabazi z'Imana zimbego urukundo rw'Imana. Uyu munsi ntabwo Imana unyumva rwose, uyu munsi unyezohere ku mushatsi wanje umanuke no mu gitigu ntukamaro kw'ibyaha byanje bya kera. Nongeye gusaba imbabazi singasonze ku kwezi kwa mbere hari icyaha kimpamagara. Ibyo nakoze byana gutaka ibyo nibuka ekada Mana ngo wahanyere ya Rubeni umubwira ngo ngushizemo icyizere cyo kwemerwa. Rubeni atsanga amatabaro uyu munsi imbabazi zawe nk'ubutabazi. Rubeni nicyo gisigura ni matabaro, imbabazi z'Imana zigutabara, icyizere cy'Imana kigukoreremo. Reya niyemerwa kuko ibirashi hari ibintu bigaragara Imana itazodukura mbwikaduha ibyangombwa ngo twemerwe. Reya ngo arafise ububi bwanje narakere kuko ubundi ububi ni ngo arafise ibirashi biguma biva mu maso. Imana avuga ati igikundiro canje nzogura ubyaro bwezawe mwiza yagomaga koga imyaka 11 wowe wakowe indwi ndakurahiye nawe nzomubanza ndamugumbasha kugira Yakobo kwiyumvemo. Imana ifise ko yokora bakakwiyumva. Imana ifise ko yokora bakakurondera. Imana ifise ko yokora ugashingirwa. Imana ifise ko yokora ukabyara. Mwebwe mwabaye gute? Mana unyara ko kantu wokora bwiza bwawe ukaba kuri jewe ibyo ngene yibyukane ko ntungira kuri Yesu kabiba nabanje guhangayika nabanje kugoga. Imveza n'izabu n'ibyawe narinze gutikirindira narinze gutigicane ibyo ngene urabibona ibyo ngene urabizi nibifise akamaro muri eklesi y'umuryango w'abakuba. Tarinze kumenya ibanga ibyo watsina amaraso yawe bizogaragara nk'igipfungu mu bice kujya muramona berekwa bavugwa aberekwa babonekerwa murabibona. Uburiki kwagiriza avuga ati ndabanya n'uruka mugabo busa ntihageze imbabazi hageze kuri ko zihageze bwirane neza ndengana cyasigara arahangana n'akararo ndatse. Dukuvuga abo mwaba yankofu abakuba baje bagutaye abakunanije ibyo bintu bireke kubasaza bireke kubananiza. Tugomba kwigira intungane imbere y'Imana. Mana urabibona neza koko warafise ukundi kuntu wabigenza mugabo ngirira ikigongo mere mu buto bwaje gitambuka na twatuntu nyere twatuntu two kwibana no kubesha twatuntu twaba jewe sabi imbabazi uyu munsi amaraso ya Kristo iri mu mushatsi wanje gere no mwino byanje nizane akagira uko ararusuka kubera icyo nigeze kurukorera kitayibara umutima wawe. Amina. Icyakabiri uyu munsi rirenge wemera intege nke zawe ibyaha byawe ureke kubyiterera kwijeke. Twaca ngaho tugarira hari igihe bishobora ngombwa ko duceceka Imana ikaba ari reserve. None rero Mana tubabare rwose tubinagondwa kuri hose tubikora uko tubyumva tugirira ikigongwe papa mwiza. Gatatu uyu munsi rirenga uzi neza ko Imana ikunda umutima wemera amakosa yayo. Uzoba witandukanije na ariko yamigisha yamasezerano bwabwizigirwa bya bintu byose wagenewe uzobiha. Ubundi gusaba ubutabazi ntabwo ari ububwa suhimbiri sintege nke. Kira noneho tubusaba Imana inabona ko atanindi nambwe nimwe yo tuma twega kuko ukiba ufishe umubiri mbabwije ukuri mwiga kumenya ko umukristo muzima yamana umutima gusaba Imana imbabazi kandi ukazisaba mu buryo bushimishije apana kwitera ishaki. Imana yumva isengesho riturutse mu mutima uciye bugufi kubera iki Zaburi ya 51:17 umutima umenetse umutima uciye bugufi umutima witonda umutima wubaha Imana ntiyigere usuzugura. Mana uko niko sunyumva nabari Mana uko niko sunyumva ngize nambaje amaraso ya Kristo nasubusambanyi nitandukanije nabwo
uburyo bwose bwo gusambana, haba mu kuvangatiranya ukwemera, haba mu kuvangatiranya ukuri n'ikinyoma, Mwami Imana nyagora ku ngoma n'intandukanije nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakanye shetani y'ubugome, ineza gora nibuka ibimbabaza nkagire insiga bambabaje. Ndakanye shetani y'ubugome, ineza kurondera amatungo adatunganye, nejeje amatungo yanje, nejeje ubwenge bwanje, mbohoje ubwenge bwanje, mbohoje igikundiro canje, mbohoje ububasha bwose bw'Imana bukorera muri jewe. Amaraso ya Kristo aranyemeje ko ndi umwana w'Imana, aransyoroye, arambohoye. Izo nda mwakoroye, ubwo butsinganye mwagize, uko kwisambanya mwagize, iyo minaniro mwagize, iyo mitego mwateze abandi, byibohoze ko mu izina rya Yesu Kristo duhabwa ubwenge n'ubweranda, turindwe kubabara, duteturugwe mu makuba y'ubwoko bwose. Amina, 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 amen. Emera intege zawe n'ibyaha byawe, kuko Imana ikunda umutima wemera amakosa yawe. Ibisigaye uweze urekera Imana ububasha bwayo, wirabira uko Imana igiye kugutera iteka kandi ikaguteturura mu makuba y'ubwoko bwose. Erega imbabazi z'Imana nibwo budahangagwa bwayo mu mwana w'umuntu. Bakundwa b'Umukama, mwumva neza ko uyu munsi dufise insanganyamatsiko iriko iravuga ko ubutabazi bw'Imana bushobora guhindura ubuzima bwa kiremwamuntu. Kubera iyo ata butabazi bw'Imana, ibyo wakoze mu buto bwawe, ibyo wakoreye mu ntege nke zawe, ibyo wakoreye mu kwirengagiza kwawe, biraza bikazitira imigisha. Cyangwa ugeze kwinjira mu rugo, cyangwa ugeze kuba umutware, cyangwa ugeze kugira promotion, cyangwa ugeze kugira igikundiro, cyangwa ugeze kubyara, ngo hati stop, bigahagarara. Ariko koko nikiye cyanditswe kera ndacyo shobora kugufasha. Undira gatoya, undi tudafite ijambo ry'Imana tuba dufise urufu nta buzima tuba dufise. Zaburi ya 51 iravuga gusaba ikigongo Imana. Dawudi yaravuze ngo urimbisha nabimenye, kuko ni Zaburi ya Dawudi. Ngo umuhanuzi Natani yaje kumuraba Dawudi amaze gusambana na Betsabe cyane Batisheba, bivanye na Bibiliya isoma. Uyu mugabo Dawudi yafatanye itongo y'icyaha cy'ubusambanyi, kandi yari yakoze ikosa asambana mu buryo bubi rwose. Kubera iki? Yari yasambanije umugabo asundi mugore wiwe, kandi yarafise gutora amasugi muri Israeli, afite uburenganzira. Umuhanuzi Natani amucira umugani w'umutama, ngo yarafise agatama kamwe, ngo umuntu w'umutware ngo araza, ngo akamutwara, ngo kandi we yarafise ibitungwa byinshi, ngo akamutwara afise intego yuko akabagira abashitsi bamugende. Dawudi aravuga ati, ngo itabura ko impunzi, aravuga ati uwo muntu yicwe nimba ari uwo muri iki gihugu. Avuga ati, mwamerega ni wewe, warufise abakobwa benshi, abagore benshi bashobora kurongora muri Israeli, ariko utwara umugore nde? Uriya ubwirwa kura mwica. Dawudi aravuga ati, nibimere nk'uko uko naguciriye abandi naje Imana nibingirire nk'uko. Mugabo Dawudi aca yihutira kugira iki? Gusaba imbabazi Imana. Ucumva umutima wawe kurya, umutima wawe kurega. Dawudi ntiyari ngombwa ngo ngera azure Uriya. Hariho ibintu bibutsa abakristo kugira umugisha w'Imana kubera kwigishwa nawe. Dawudi ntiyazura Uriya ngo amubwira ati, noneho mbabarira rwose. Hari gabi nzasaba ko wirekosiriya n'Imana imbere ko wirekosiriya n'umuntu wakoreye cyane, bazobahende. Noneho wajya kwirekosiriya n'umuntu ngo nje nakuviyerera umwana utera uja mu mihimba. Mugihe cyawe urashaka kuciyana ku buryo uzoba n'umukozi w'Imana ukageba. Mugihe utafashwe ugosabira n'imbabazi Imana mu mwana ko namutandukanye n'amashetani yose. Sindiko ndabatera iceke mu byaha. Mugari ibintu bigoye. Ihererane n'Imana gusumba uko mukora mu irarira ry'umubiri. Mugabakozi b'Imana namwe nimwemere muyoborwa n'umwuka w'Imana. Hari imbabazi Imana izotanga utarinze guproklama ku mugaragaro. Hariho n'ibyo uzoproklama ku mugaragaro. Wewe wahora urenga ibigo, umugabo naragufata. Ko Imana atakirema gishashe kantu gashashe kabwira Imana ngo umugore wa nawe yasamanye ngo gira kunuku. Dabara umugabo akwabiriye umugore avuga ngo we gahungushe. Umugore yagutwaye umugabo ati wanje bajekiyo. Bitugani we.
ntibavuga indimi zimwe abo bantu. Umukobwa cyangwa umugore yatwaye umugabo wundi muntu, kuri uwo mugore we ndavuga uko asuzugura uwo mugore, kandi uwo mugabo asuzugura uwo mugabo. Umugabo ngo we gahungusha, ngo banavuga wenje bajibye. Mwige kwaturira Imana ukuri kwanyu. Ruben mwere kuja kugira sego burya naryamanye na Birwe ntibyakunda, nayo bari wataye indegenda ya kabiri ntibyakunda. Sacha itabagura ko imutu yacawera cyane gucafatwa n'umutima n'umugabo wakumubwira ngo ataragufata nimva niba aragufashe ataragufata tekana genda ubwira Imana uyubwira uti Imana nararenze ibigura bibona nduhijwe n'ubu buzima n'umugadisha kusagira imanuka kweli ndagusabye rwose urungi kumareka wawe amwaturi gagaje yumva kwa nkunze mbera mundi yongera ngaruka n'ikizere kuko umugore asambana umugabo utakariza ikizere tuzosambane ngo nuko umugabo asambana tuzoherere mu bagabo ngo nuko umugabo yaherereye mu bagore. Reka kwicubunywenywe urubuda sanso twayingwe mu magufa bahingurwa mu byondo umubabaro Isaac yawumazwe ni kubutonzi amareba ya Isaac na Sitina na Rehoboth na Shibei umubabaro yawumazwe na Rebeka twaremwe mu magufa twayingwe mu magufa habanje kubaho n'itiro ridasanzwe muzabona byutsa byuka ni fresh atamuru imwe muri kwiruhisha ubundi abagore nasanze bo bafite n'imbaraga kuko umugore burya ngo afise n'ukuntu buri kwezi atakaza umubabaro none ayo mandela bitandi nkanshi amata guca ngo nasanzwe yicamo nyine yicamo nawe uvuga ngo anciye Yesu yaravuze ngo bwira iyo mbwembwe Diari Herodi wenyine na Petero yambwiye ngo mvirwane wa shetani yaramwase mwige kwitandukanya Dawudi yiga kwitandukanya avuga ati gorwanza kwaci iyo mbunde kiona ifatana ico ko ndumwami mugananje ko ndumwami kanatsinda turabami kukimana yacu n'umwami ko ndumwami reka ngende mu mbabazi kwa data nana niba nukumizo mbabazi anyeze rwose ntunganye mugabe kibanza cyo gujusinga itakatse mugabo w'ubwenge pale njewa cheki mu Kristo yuzuye pale munyabisanyisho ngiri nikigongwe mana kubera ubuntu bwawe kubw'imbabazi zawe nyinshi zimanganye ibyaha byanje nyuhagira rwose unkuri cyamfise wongera unshorora igicumuro cyanje ayo majambo arakunaniye gusubiramo ni Zaburi ya 51 murongo wa 3 n'uwa 4 Giri chizera ubuzima bwawe vuguti nkako ndemeze ibyaha byanje igicumuro cyanje cyame imbere yanje ni wowe nacumuyeko wowe Musa ikibiwanga nico nakoze iyo wabaje umwana w'Imana yote mwana w'Imana ubabaje Imana wote Imana so uwo mwana w'umuntu kwa gifisi inkota mu ntoki ko atarayisubiza mu kubati nka Petero nawe abanje gucugutwa imbere ikosi utazamura dusuka ngoro mama narangwibye ngoro mama nagize naragudiya gutanga umunyoro n'uburubwenge nakoreka genda bwara n'Imana ucufata ari mu Kristo nigaze bwarabwira ati jewe nari amafaranga ariko nakwimvovye atari inyigisho zawe ziri kumbutsa amahoro yari mu twakuranye muri Renouveau Charismatique muri Paroisse Saint-Paul Pierre Archidiocèse ya Bujumbura Rwasenga avuga ati no bikora gute kugira ngo Imana intabara ndabwana kindi cy'ubufaranga ugiye kuronka wicegirana wowe nyene wigumika kutazigera ugeganya Imana kimwe muri cyo iruhande y'icuro bagashikanwa kabana be nabo uzohera kuri bamwe bajyajyanye ndubikora uvuga ngo ari cyo narakwibye no ugenda ubikora ubwira Imana ngo Mana kuko n'ubundi ngukwanga kuko icyo gutanze kwafone kubimenye ubu ngubu hari abantu muri kurira abantu bari mu mimba muzokugwa kwicaca amanyanga mwari mwarakoze mugana uko mutazi ishishiro mushira Ngombeke Ta parole Seigneur Bonne nouvelle Ta parole Seigneur Bonne nouvelle Alléluia 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 Alléluia
j'acclamerai ta parole, Seigneur. Reka tuvuge ubwiza bw'Imana ibindi byose n'ibishwashwashwashwa. Dawudi yaravuze ngo ngirira imbabazi gutyo byerekane kuri intungane mu byo uvuga. Muramenya ko Imana ngo ndi imbabazi, ndi umugira neza, ndi umugwa neza, ndi umunyempuhwe, ndi so wawe, ndi umugabo wawe. Mva Imana yavuga ngo nawe akubagwa guta umugore wo mu busore bwiwe. Yavuga ngo nawe akubagwa kureka ko umwana afise ku bibero. Mwidushize ku bitugu n'ujabuka amasezerano dufise n'imuyatsi. Garuka umukama yiteguye kukugarukira ngo gutyo byerekane kuri intungane mu byo uvuga, byerekane kandi gutsinda iyo uri mu rubanza. Imana yaraturemye tugira abayo bwite. Imana niyitugejeje ku isa turi bazima, muze tuyihahire mu mbabazi zayo, byerekane ko tuyikunda nayo ko ari intungane itubabarire. Dawudi yaravuze ngo yarabana avukiye mu cyaha, mawe yasamanye igicumu, ngo ariko ushima ukuri kuri mu mutima, urangira gace unyigisha ubwitonzi, nshyoroza izopo mbese mbone kuba mweranda, nyuhagira meze ndushurubura kwera de, nyumvisha kamwe mwe n'akanyamuneza, amagufa wari waravunaguye ashobore guhimbara, umunsi ukora icyaha hari igufa ryawe ry'ubukomezi ryavunaguritse. Menya neza ko Imana ari nyene imbabazi, ubutunzi bwayo bushingiye ku mbabazi zacu. Musirikane Zaburi ya 86:5. Nyumvisha kamwe mwe n'akanyamuneza, amagufa wari waravunaguye hari icangiro mwagize kubera iki? Ibyaha by'abasogokuru, maraso yasesetse wowe byinshi. Muzirekana bibiri banga, nimubona mugifise abasaza muze mwatera inkuru. Jabundi sinakuze mbona ko iwacu ari ibintu by'urupfu ku bana. Mugangomba kwiga igisokuru, ndabwaho navuki n'icyo uwo mwana asigura n'igisokuru kimurikirana ko kiri. Nshashingira no ku mugabo yanongoye. Pana twasambaye, twagitse ubugeni pe. Pana good avance. Check good avance. No. Ubukwe n'Ukristo kandi bwiyubashye rwose. Gani bize bakanga nibangayikisha mu bakobwa n'abahungu. Bahise dianje Maria je ngokumikwa mu kwiruka canke yatote. Ibyo bintu sibwo buzima. Hari abantu muze tituzora tubiteramira ko twishime nibwe amakiyaje. Sinzi ngano ko atanabitembwa none narikenza rwose. Usibye ko n'ubwiza bw'Imana butubako. Nikuvuga rero ibintu by'ukwitera iceke ubwicecekere. Ndiko niga ubwo buzima, ndabwira Imana, mbwira impamvu unyigishe gatoya. Gera ndakunda ubuzima nabayemo, ndakunda ibiha byanjye, ndabikunda. Ejo data niwe yambwiye umva mwana wajewe ni sa kandi bisaba cyitsi twerukana kera wo mu muryango w'abakuzina biwe. Umva mwana wanje ni sa, ubyo n'ubureka kubyibukira. Ngo Imana ivuga ngo va deva, mwenye niko yavuze cyane marche deva, yakoresheje ayo materme mu bana abantu nyene bake. Anatanga karaga farasa kandi no shaye kubona. Ndavuga ni papa ntuzijikira ndabikondera nibinguriza abashimwe ku Mana kandi Imana ipfuira icubahiro cyane. Ibi nagenda byibuka no kwije cyane. Ni kandi nigihanda kimwe mbanguye mu mutima wundi muntu. Kwari by'umuntu ariko arahumurazi ko ariyo neza mukatariyo neza, ariko kubana n'Imana mu mbabazi zayo nibwo bugwaneza kuri twebwe, niko kuramana kuraniko. Ngiye kuraba icyo gisokuru je ku by'ukuri nabwo narinzi iwacu by'uko hari kasokuru yarabikoze kubyo ayishoye kubarunga abagore batanu. Mugabo sanga igisokuru cyo kwa sokuru je nicyo mpoza no kuko ndi imfura nakozwe ni buri n'icyase
ndavuga ni nawe byagenze gute ko bavukanye abana batatu atawundi tubona bimeze gute. Niyo tsiko turaganira na papa yavuga umutamakazi niboneye n'amaso yanje kandi nca nahuri impamvu y'ugukanyuka kwa musanza wanje murikira. Umutamakazi yaramukunda cyane kuburyo avuga ngo ni umugabo wiwe hajye ubona akuzukuruka imyaka 5 bijya bintu mu byo byemfite ngira nicyo gituma narambye Yesu kurigeze kumbwira ko umugore wanje araje nari nk'umwana w'imyaka 10 byara mama nari barinze bapfa nongeye kujayo iryo jambo ryarashishe rirambabaza riraruhije ndavuga igitama gico kandi ari sogokuru umuntu umutama w'ifreshere kose ndavuga ni ngacho gituma jewe narakenyutse nukuvuga kuko kukenyuka nimba nakenyutse muri ya myaka uyu munsi sinawangenyutse nawagiye muri naho nopfa nkiriko ndavuga uko nyene sinawangenyutse jewe wapi oya mukuya gusaba Imana ko umunsi mu byatsi umusaro w'ibintu mushoboye gukonyaga kuko imyaka kuvana mindutse ngahura n'Imana nukuvuga imyaka 3 yonyene mwozi ibintu birenga imyaka 40 kuko ndi muri 43 mwozi ibintu birenga imyaka 40 nabayemo ndi kwisi ndi mu yindi myaka so nabwo je nabangenyutse nabandi mustari mwishura ariko nyaranagera muhombure ndabizi ko arabuke wabatereka kandi naje ubwanje mbiyima nico cyake kimuriko yaragera niko Yesu Kristo yapfutse nguma njwiragira ngo kandi ari imyaka yo kunezerwa kuri Yesu nikuvuga rero niba twaneze mu byaha dusabe no kunezerwa mu butungane cyasanga mukase wa sogokuru wanje yarabwiye abana babiri barahwera ngamumva ngo ari umugore yaje inyuma y'uwundi mugore ngize ko nkabizana ku mugabo wanje nkabizana ku rugo n'ubatuka mbere nkabizana no mwana tuvugana n'ubufura bwanje nkabizana igishiro kwicara ndavuga na ibiyo mbimenya kare hari ico nabi kubacu mugabo na zawitandukanya ku bisoguru. Rubeni yaziziki. Rubeni n'umuhungu wa Yakobo. Yakobo n'umuhungu wa Isaka. Ya Isaka n'umuhungu wa Ibrahim. Mugabo wiki wisezerano ariko na wisezerano aharuwe mu wa mbere hari uwundi wa mbere amufujira. Isaka byaro rubyaro rumwe ruzamwe urwango rukomoka mw'amahanga rimwe ryakunzwe n'Imana iri ryaswe n'Imana. Imana niyo yadesize ngo nimucange butoyi no aho ishingiye ku butwari, ishingiye ku ntambara, ishingiye ku mwete wo kuzoronera Imana basogira. Niyo mpamvu Yakobo ubutunzi bwamunanije mugakanga ubutunzi burimo umugisha wo kuramba n'isezerano. Yakobo abaye mu rugo buzima. Bwabuzima bwabufushaye murumva kwagira gatatu kuri Ibrahimu. Mbyumva kwagira gatatu kuri Ibrahimu uraje kumukozako. Mugana abo mukoje ko kubera ari gatatu afise ubudahangako bwarevu. Icyamubaye ko nigiki umuhungu wa wifura yabwirizo guhabwa imigisha y'ubwoko bwose. Mugabo bwabufushaye umuje ko incoreke yasikuranye nawe imumenesha ikibanga. So arutuntu tutungonongono utkurkurkurkurkur cyane cyane dushingiye kuko idini ritatwigisha ukuri dushaka kukubuza umugisha. Ugasanga umukobwa wabanye n'umukeba cyangwa wagendanye n'indyarya gusa uri umugore urugari kuziba rugirana kumbe n'ubuntu bw'ubungonongono utigeze ugira Imana iti nitandukanije n'ibintu bibi byose nitandukanije n'ibitaguhimbara byose ibyo nakoze ibyo nakorewe ibyo nashizwemo sindinze gufata intambwe ngo ngiye kwani magurukiye ko umuntu mushasha ibyo jamararera kunaniye kwatura nawe umugome kuri wowe nyene. Ikinijo gitsindo Dawudi yatsinze Imana yavuga ngo mbonye umuntu afise umutima nk'ushaka umusambanyi umwicanyi urumva umwidodombi mugi Imana yavuga ngo mbonye umuntu afise umutima nk'ushaka mbonye umuntu afise umutima nk'ushaka. Alo mbonye umuntu afise umutima nk'ushaka. Uyu munsi Imana ikuzuza kamwe n'akanyamuneza. Amagufa yari yaravunigiritse kubera ibyaha ishokuru bibi ashobore guhimbaga uyu munsi uhindurirwa amateka. Mana uhindukiza amaso yawe ku buzima bwacu utubone, ntubone ibicumuro byacu tubone, ntubone intege nke zacu tubone, ntubone
tubone nubona gahinda kacu uzimanganye ibyaha byacu byose. Amina. Turemera umutima mushasha nyagora kongo. Turemera umutima mushasha. Gira Imana. Turiko turasozera. Abantu benshi umunsi barazi gusenga ariko ni bake cyane bazi gusaba Imana ubutabazi mu buryo buyishimisha. Ubutabazi bw'Imana si amajambo gusa, oya, n'ububasha, n'ubushobozi, n'imbaraga zishobora guhindura umutima wawe n'imibereho yawe yose. Uyu munsi mubyumva ko turabiye hamwe uko umukristo ashobora gusaba Imana ubutabazi kandi akabuhabwa. Nimwirengagize ko hari ibyanditswe byeranda naho icambere twashingiye ko ni Zaburi ya 51:1 gushika kuri 3 cyangwa karenza ko gato kuko bivuga bibi. Ariko rero na Zaburi ya 86:5 haravuga ngo ngwiki nkako wowe Mukama uri mwiza ufise ikigongo ugira ubuntu bwinshi kandi ukabugira abagutabaza bose. Tega ugutwi kwawe Mukama ibisabisho byanje. Tega ugutwi Mukama unyishure kuko ndi umushwa ndi umukene. Ziga mu mutima wanje kuko ndi umuyoboke wawe. Ewe Mana yanje rokuraje umusogi wawe kuko ndakwisigiye. Nungirire muwe muhari kuko ari wowe nabazi rikarinda rirenga. Nezereza umushaha waje umusabyi wawe kuko ndiko ndakirutse umushaha wanje ndawerekeza kuri wowe uri umuhari. Nyigisha mukamishira yawe ngendere mu kuri kwawe utekanye umutima wanje meze nubahe izina ryawe. Nyereke ikimenyetso cy'ubwiza bwawe maze abasi baje nibabibona bamaramare kuko ari wowe Mukama untabara ukamumuritsa. Mukama twikimenyetso cy'uko yadutabaye. Rubeni nawe yarose ikimenyetso tuzobibona ingene duhabwa ibimenyetso. Uriko urasoma mu gitabo cy'amategeko Musa ariko abamugisha ntabwo Rubeni yamugarukanye kwicara nguko. Niyo mpamvu hakurya n'igihe hakurya mugayamiye ibyamwa bidagijene bidasanzwe. Imana rero ntabwo yishimira guhana ahubwo Imana yishimira kubabarira. Ntacakiruta imbabazi z'Imana. Nyumviririza kakana nta gicumuro kiruta imbabazi z'Imana. Ntacakiruta impuhwe z'Imana. Uwemera wese imico y'Imana ntagatinye kuyegera. Yigarukeko. Garuka ku Mukama yitegure kukugarukira. Uhebe ico cyose kimubabaza utsinde ishavu nayiguhindurire amateka. Ntukigere usaba Imana ubutabazi uri kuratinya ubebaguzwa usutwa ugira. Yisabe uyizigiye. Yisabe wizigiye ko ibyo yisabye byose ibiguha. Ndababwira icyemezo kiri mu gitabo cya Matayo mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Matayo mu kigabane cya 15. Yaravuze Matayo ngo numara gusaba Imana ngo wizere ko ibyo wayisabye byose ibiguhaye. Ubutabazi bw'Imana urabuhawe. Ubutabazi bw'Imana uraburonse. Ubutabazi bw'Imana buri kumwe nawe.
ubutabazi bw'Imana buhorane nawe. Imana irangwa n'imbabazi, ikarangwa n'urukundo, ikarangwa n'ubwiza n'ubwishigirwa. Nta muntu Imana yanga icyaha gikorera muri we. Cyo gituma iyo twica abarozi tuba twica Shetani ikorera muri we. Iyo twita abasa, iyo twica abasambanyi n'ababeshi, ntimuzokwibaze ko ari inkota yindi dushobora gukoresha. Twica imyuka mibi iri muri we. Nta muntu Imana yanga ariko arasaba imbabazi. Nta muntu Imana yirukana ariko arasaba imbabazi. Nta muntu Imana yima ubutabazi ariko arabusaba. Ubutabazi butangurira kukumenya uw'Imana ari. Ntabwo kubasha bw'Imana kutubabarira itaduharuriye, kandi intege nke z'Imana ni kwibagira ibicumuro byacu. Ngabona iyo twifashe nk'abantu bazima tukitandukanya nabyo. None rero ubutumwa bukomeye usigana uyu munsi n'ubu, ntutinye kwegera Imana. Imana yiteguye kukwakira. Ubwira isengesho rito mu mutima, ubwira Imana uti Mana yanje ndaje, ndakwisigiye, nizigiye imbabazi zawe. Ntabwo ari imirimo yanje nizigiye imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, aleluya. Uwiteka aduhaze iki? Aduhaze ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Uwiteka turinde kubabara, Uwiteka duteturure kandi adutere iteka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyihe ngingo kuri uyu munsi wa mbere muri iyi minsi itandatu yo gusaba Imana ubuzima nyabwo, ubumuntu, ubuzima, yo gusaba Imana ubutabazi bwayo, ubudangago bwayo kuri twebwe? Ubwa mbere bazitavuga ati mbega Bibiliya imbwiye iki ku muco w'Imana? Ikubwiye ko imbabazi zayo zuzuye. Usubire wibaza uti mbega niki gishobora kumpesha ukwemera, ukwizera, ukwizigira, kutayegayega ku buryo negera Imana naho noba nakoze icyaha? Nuko imbabazi z'Imana ziri hejuru ya byose kandi zitigera zihera. Niki ikibazo cya kindi, niki gishobora kumpesha, kumfasha kurusha ibindi byose kwizigira imbabazi z'Imana? Nuko imbabazi z'Imana izuwo wese azisabye. Kibazo cya kane, uvuga uti mbema wambonye gutigiye natinya kugusaba imbabazi? Imana irakubwira ngo garukira mu mbabazi zanje, ndaguha umutima wawe ushaka. Numenye Imana imbere y'ibindi byose wifuza kumenya. Uganire n'Imana, uce bugufi imbere y'Imana, urinde umutima wawe gusumba ibindi byose, kuko aho ubutunzi bw'umuntu ariho n'umutima wiwe uba. Nimba wifuza ko tugira isengesho ritoya rishingiye ku mbabazi z'Imana, ku butabazi bw'Imana, ndagusabe ucishe bugufi umutima wawe. Cishe bugufi umutima wawe, dusenge twizeye Imana kwigiye kuduha ubutabazi bwayo. Kandi wumve neza ko Imana ari urukundo kigongo. Dawe twese ujagiye mu ijuru, turi imbere yawe ubwoko bwawe tugushimira kubwira ijambo ritwubatse. Uduhaye ubuzima kandi ubuzima bushasha. Uduhaye impuhwe kandi impuhwe nshasha. Uduhaye imbabazi kandi imbabazi nshasha. Uduhaye ubutabazi bwawe kandi ubutabazi bushasha. Uduhaye urukundo kandi urukundo rushasha. Uduhaye igikundiro gishasha. Uduhaye ibyiza bishasha. Uduhaye ibyishimo bishasha. Uduhaye amahoro mashasha. Uduhaye amahirwe mashasha. Uduhaye uburinzi bushasha. Uduhaye ubutunzi bushasha. Uduhaye amagara meza mazima. Uduhaye kwemera kutayegayega. Utwujuje umutima wa mweranda. Uduhaye imbabazi. Uduhaye ubudahangarwa bwawe ubuzima. Turi imbere yawe twisigiye kuri Imana yuzuye imbabazi gusumba uko twabyigishije ubwa mbere. Naho nari mfise intege nkeya, naho nari naje ngundaniwemo n'ibyaha, nsuzumye umutima wanjye, nsanze wari ukeneye izi mbabazi zawe
none ndazakiriye 100% ngiye kugendana nazo, nkoreshwe nazo, ntunganywe nazo, mbohogwe nazo. Inesigo bicuzuye umutima wanje, oya. Nanuko ari imirimo yanje igiye kuzura umutima wanje, oya. Ahubwo imbabazi zawe, ubudahangarwa bwawe n'uburinzi bwawe nibyo bigiye guhorana n'ubuzima bwanje bwa buri munsi. No mu mutima wo kukwisigira no kukwegera atagomba mfise. Nyuzuza mutima wa mweranda, ubwiza bwawe unyobore, imbabazi zawe zinyobore, urukundo rwawe rumbeko. Intambamyi zose nditandukanye nazo, ngiye kwama nakira umwanya buri munsi, umutima wanje utuze, soma ijambo ryawe, nature ko ndi umwana wawe, nature ko ndagukunda, nature ko ngufitiye inyota. Nawe unyegeranirize ibyiza bitandukanye, kandi mukamanya guhora ku ngoma. Umburanire, undenganure, unetsurure. Erega mukama kukwegera, kukwiragiza niko kugira ubuzima. Nsokwama nibuka kuri Imana y'imbabazi, nsokwama ndakwegera atagomba mfise. Nyagasani, mwami w'abami, mukisa w'abagwayi, mukisa w'abagowe, wowe rumaraniro, we Yehova Shama, uri Imana yanje. Ndi imbere yawe ubutacisubirako, nisigiye imbabazi zawe. Nunkure mubwo nanuka n'ibisuzuguri, unyigishe kwama ndi kumwe nawe ubuziraherezo. Mu izina rya Yesu Kristo, ibi byiza byose tubihawe n'ubwoko bwawe, kandi tugiye kubigendera kugira ngo dutunganirize ubuzima. Amen, amen. Haleluya. Imana twishimira ubwoko bwayo, itunezereze, idutere iteka, kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Twarahezagiwe. Shalom. Komera, Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Yiteguriye kudutabara, kutubohora, kudutetura no kutugira abantu bashitse, maze inzitizi zose zariko zitamba ku buzima bwacu kugira ngo ejo hacu heza hagire, ariko tuzigugwe ko mu izina rya Nyen'ijuru n'isi turabigikundira.